ndio anabe goikarania ndiye activity your friend ora em niya wedi mo le boundary and protected lakini ndio then brings parties limit to Africa wa nyumbani kwa ni properties limited land properties limited sana ohana hidi na oyo ne muheni wa mie tigai agatudukira kya muthenya wa muthi kana agatudukira ugima mwega wa mwiri na muna mwokyo yo Ngai aturokeria tumenye na miekero yo mutheni na gitonga chokari kigado na kora mokogu ati ati na matha ni amu inokie thamaki ni Ngai kogore ni undu wogore Ngai chokari Ngai tayo na kutoka Ngai no ndu wa mokyo ngoro oguo ni ithuire utwi haha ni gatuko tumenya wona to tumira tari mwiroreri uri utere irigiria kuigithia no ndari ona mundu kuhota kumutariria na ni mbeca cigana kuigithia ni nake akorwo agitua itu o mwekeni o mweke twena gwithua ni kana nake mwiroreri na kau o mweke ucio akorwo akihota guthatha maundu maria mana ya kwao tondu Njoroge wa Githĩnji andu mathinagio ni kindu gigwitwo gia kuria na kindu gia kwihumba na handu ha guikara correct maundu macio matatu itu tutaka tuhingagia matatu no muno ni mariko hari ungigura ukorwo ukirima kana hari ungigura ukiandandura wikaro waku kumaga tondu ikara ndiko na kiuno Githĩnji mikono ni yaku na isike no ne mundu amenyate haha dina we ya agi hakere mundu kaho bidi house gorofa to na jitekire tu goro githia murori githia or goro de murori land and property bere na we have to golden house go ne ndani ne to 50 bahand na dinya quota tatigira atinake uri radi atini dato korogota kugira to Facebook kware modocio na gikoro are jawa itoka cia bururi witu wa Kenya ri tukamwira atiriri tuhurire namba ya thimu ya 8445507004455 wartuhurira na bio Njoroge wa Githĩnji aruti awira ni mehandite ciambe nigetha makoma kiamukira thimu iyo. Number 2 ni mekumwamia mukira tu project yetu gukwira kana project ringi o yothe kuria kwothe gwikorwo kienda kuria ri ukuria kiuri kiuha kana ukuhinyirio hau makiria tondu ikacito no nini wa gatatu Njoroge wa Githĩnji o mundu angenda guthi site visit ri ekuhura oyo wa kana mundu wa jawa itoka cia bururi yo as much as mundu tuge Sudan to jawa itoka cia bururi gutiko gutari derio Kenya gutiri kundu matari yes mundu guthi tuge mona wa UAE andu mekure Europe US na kuguo theri na bio ina WhatsApp kore gwikari ekwandika ka message auga ndaona director na ndaigwa he kaundu
auga kagenia kana project agweta ya genia ni ngoda kumenya muno makiri atumirwo aikora na mundu wao atumirwo pini guku number 2 atumirwo video na ithuĩ Njoroge wa Gĩthĩnji twaragia video kiria ugukora mugunda tutikoro hote horogie graphics nĩamenya rĩu nĩarathomera horo ũyũ igi digital ona kwĩna mĩreto AI ngĩkũheria atĩ mugunda nginya nĩ wĩna kĩna na ndũrĩ yes ithuĩ we talk reality ni undu wa Njoroge wa Gĩthĩnji tondu no ngi tũkwatirire tumite ha twiha na turorete ku andu maumite horo igiriri mundu kwirago nova ugakorwo thire kilomita muthuri uthira kamwiro kinya oragie iguko no kugwendaga koguo mundu wa Golden Dream ajira atiriri kuma faraini ya Rami ni mita 300 ndathima ni matatu okay akwira ni kilomita 1 ni kilomita 1 tokore ndeka 10 that's uguo niguo tondu company ya Golden Dream Land and Properties Limited yaketwo na mithingi 1 truth number 2 honesty number 3 integrity oro wigie oma wigiririki na waragania truth honesty and integrity mithingi yo ngai atutongoretie Njoroge wa Gĩthĩnji tumite uhinyaru-ini wa kwĩtĩkia na nikio twihato kumera tu maigithie ni goro igitiri ati nie ne ngumagara nyone kana nyone na ngoro ngiuga ati ne ngugura mugunda ndaigire ne ngugura once you program program meciria maku ume program positively let me tell you mwisho wa horo hare Njoroge wa Gĩthĩnji ni ukahotana ma program negatively mwisho wa horo ni ukahoto ni rwona andu magithie bara-ini haro cia Mike Tyson ria maruaga good ona kana tuge mafiro rathia na mbere andu ni marugageria muno tondu mekwenda timu itu ihote kogo ni maramiheaga motisha ni maramiheaga urugari ati nginya getha kaigua tiriri tutire nyika na twire na andu matwitikitie na ni kurigwa nginya muthenya ni maraigire sore tondu ni maraigire ma fail Kenyans ni undu wa expectation iria a Kenya maramekirite horo igi gukorwo makihotana gikombe no gikombe Njoroge wa Gĩthĩnji gitiukaga uguo you have to program your mind na mindset yaku no nginya korwo a positive no me align na uria hihi mubango ucio uri urenda wakere Njoroge wa Gĩthĩnji uhoe ngai to no kinyanageria maundu mahinda na mathaa kabisa riu ri ni njui ni woka na ni njui woka wikuire niki naki woka nakio muthi Njoroge wa Gĩthĩnji muki ni ukaga no horo na ni kiria ngubataraga tino kunyamukira ni unyamukirite na no amukiro wega ndamukiro wega na ndi mutuge tondu ni mucio gotugi no tana na ngukaingira kundu gwa kirathimo ri ithe mundu gwatagira kirathimo ungikaingira kundu kwina utugire ithe mundu to gwitugana Njoroge wa Gĩthĩnji riria njiriga haha ri twaragio horo wigie mugunda wa Joy Gardens Masinga mugunda uyu uriku mugunda uyu ikore mwana wa Masinga Masinga ni wona wakinya mature wigire Masinga na niguo uyu Njoroge wa Gĩthĩnji mugunda uyu turendagia 230 muthuri hau gabere cash 230 no muthi twina offer ya shiringi 199 na mugunda niguo nginya mugacari uria mukuiriga wega undu munde kuona ithu uria twika kindu kia mbere toba kuiriga mugunda tugacoka tugekira bacon na tugatema farafara twirigaga niki nigetha mundu uri wi hatarwa neighbors mugunda ucio wina 98% neighborhood koguo ni kugate mundu angienda gukorwo akienda gutwarithia mutoro wake na mbere kana angienda guthamira hau tonda kwira undu mwe tukorwo tukihingia ni horo wigie wikaro mundu akorwo akigura mugunda na mbere mutoro wake hau Njoroge wa Gĩthĩnji twanagura mugunda ri ithu twamba gwikara tukejuritiriri ko ni nie Fred Kahura ri koro ni chairman na niyo kimwe muthuriro gwitwo Edward Kagunda ri ndamwona koro ni madam CEO ri koro ni timu itu ri Njoroge wa Gĩthĩnji gwitu gukorwo gutina gicunje kinene ati ntukorwo korwo tugithamira kundu kuria ri muturire witu kana muturire wa kurita Fred Kahura nyumite hare haitu igegania na ndiratigatienda ndiri gwita rimwe twari horo wa gatundu no ambia thina mbere nyumite hare haitu igegania gatundu no hare gituna hare uhinyaru-ini hare hatari megari urire ri haha nie na ndina family no jikare ni undu ugu Njoroge wa Gĩthĩnji twako tukihingia undu ucio na nikio ndandika ngenya kandanyita wega kindu giothe wina kio redia ri ni kindu na we fast consumer yani no ukihuthire we mwenyewe niguo ndanyita okay yes my brother ati ni mwenyewe ri kugikorwo thini undu ucio ri kana ndathi ndona kamucara ndaigatirire kuria ndindi kwenda gucoka tondu indo iria citu cina haro tondu Njoroge wa Gĩthĩnji kiria kirehete haro thini wa micii ni mihaka na itoka ati mundu araka nyombo keragwo ni reita mai gwakwa
And your brother. Na your brother. Na reke ngwe ria mwareragwo mwarega ngima mukamenyura hamwe. No kari hamwe mukenanire. No ria mwarike kugimara kwiroho wingagira wagurenda kureha ukia. Kanyita ti thina. Ukia ni kuri utiganu wa ukia na thina. Ukia ni roho ri wingagira wakwenda kumunine inyue na mukambie kwinina na inyue kwa inyue. No mundu wemenya ri endaga kunina ukia tondu thina uninagwo ni Ngai nikyo igwa Ngai ni anyamaruraga muthini twi hamwe nikyo igwaga ukunderu ni Ngai agakugika na agawikate kunina ukia ri niko yeherania na indo cianyu ugie na kindu giaku nikyo riri njora gwa githinji aria turendeirie hau gabere ri muthuri kyo ndagiuka riu fairo ni we no kanyone ni yo Joy Gardens Masinga twire fairo yo kuite ki njorogo wa title deeds na cia kitwa Masinga cia kitwa Masinga ni cicio na ngwiciria atiriri ni kana kamera yakwa ni ikota kunyonera nyameno na rudi kwenda cione maritwa ndiko maritwa ma andu mundu akaige ne mbica ciake ni iria kirirwo atehariirie no uyu ni wira njorogo wa githinji ati kambuni ya Golden tugaga atiriri slogan itu title deed is our DNA kuga DNA ni onogire ngoro ithu tutakambuni tukende migunda ri o nugo this what we mean this is now the real business at mundu arike kuigithia ri njorogo wa githinji taramitiriro ya kuyuri ati ni ganegero kindu ri kana ni title ya kongona ri title icio ni ona nginya date no ci hinde ikuhe ni cia 2025 ni cia last month kogo deha kombo kwira aigithia all the company ya Golden Dreams Land and Properties Limited aria maraigithirie kure mono wa Joy Gardens Masinga now your titles are out shishi na nginya mugunda ni tigarite hanini na nikio rutura uheana offer ya 199 inclusive of title deed ogo ni kugata njora gwa githinji ogo ni kugata riri title icio ri ciredi twi hamwe muthuri o ici rucia na maritwa ma aria uranda kunengera na rucia iria itigarite ri ciena ritwa ria kambuni na ti nyingi nikio na cigana kamhuko-ini gaka ogo ni kugata ri njora gwa githinji namba ina plot number twi hamwe no yandikitwo kambuni kana Golden Dream Land and Properties Limited how iguru ni rona how he Masinga number fulani na hena plot number no arikirwo na feju hau ugu ni kugate njora wa githinji ati umuthi uyu ungigura plot yaku na cirigi ngirigana rena itanai in the next 7 days tu hamwe thikusta nyihire mugwanja kana thikusta reketuge in the next 7 to 2 weeks thikusta nyihire wiki kana thiku 14 ri ni ukoro kigwete title deed yaku yakia kiwashagura ni danyita this is now what we call ready title deed. It is ready for transfer. Haya. Kune Joy Gardens Masinga. Ni danyita. Kogu erori ni twarekania thiri. Kogu kiuga we na title deed ni kuga title deed etiari. Wada ndarikia kuriha no kunegero title no gutransfer. No gutransfer. Kogu murguri wa okuga ati ni gora guthi set visit muthenya umuthiri. Arahura na beno ya thimu ya 0718 00 44 55 0718004455 ginya mundu rogorete hau gabere kana ucio ndera title yake ne nyumure no utumirwo copy wikage search uragete title no ni ngoda kuthathaura amenye kane yako urahura na boy niyo nigetha utumirwo thini wa WhatsApp ya 0718 004455 na kuri ici stigarete ri ici nini stigarete ri uri ogwika ri ukorwo kiti kamafu uge jikiria mafu nyone ni ciire ku stigarete na mundu cio wothe ni twirigete na mundu mothe koguo ngira gutora city visit ona wenda gutora umothe wenda gutora muthenya wa rucio we are here for you. Haya riu ri ku ni kundu gugwitwo Masinga haya ni wina kundu kungi wina kindu kingi tondu ni njo ndongioka oguo tu ndongioka tu na kindu kimwe haha njora wagithinji wira witu muno ndakwara gukorwo tugicaria ngundu na twagucaria ngundu tu ni tugacaria haria haranyotora nyota ya muigithia tondu njora wagithinji andu matina thina wa kuigithia andu mena thina tungigithia nao number 2 tungigithia ku number 3 how drathi kuigithia ri ni akunyotora nyota yakwa taru ri dona message rotu tumare mai maya kama gobita jahiko jahiko ni mai matari kindu mai maya waku ndari mekaga atia magakunyotora ni gukunyotora nyotere uma nayo ya mai na ithuĩ ri wĩrĩtwo mũno nĩ kũnyotora mũigithia ya handũ harĩa arenda gũthiĩ njora wagĩthĩnji oi ngĩgwa ngenete mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ
Ndoria niki. Niki. Todo mothi. Tuko tugika lounge na twameka thini wa inoro rucini. Lounge. Korugoria. Grand lounge. To lounge tu. Ya muda joro wa githinji a commercial land. Aha. Tu hamwe. Ni muno no ginya nyandike nigetha ndikariganirwo. Na mudo uyu wi haria mwena wa makutano ma Mwea. Makutano ma Mwea. O hau muthiriro koine ri. Mita magana maigana? Matatu. Kuma Keno Marua Highway. Osio muthiriro ko. Yes. Mudo jora wa githinji ri. Niguo ucio. Ntukite gate. Nituirigite. Nitutemete fara. Na toro uguo jora wa githinji. None thini wa mugondo itu. Nitwikirite maramu. Fara. Kagoto. Wega fiu. Tukekira thini wa fara ine citu cia thiini. Mugondo uyu nona muthirio koine. He mukawa wi haria. Niguo uria. Ndawona mukire ucio mukawa ucio ndawona. Mukawa ucio niguo uria. We hau ri. Turari horo wa 300 meters. Kumarami. Kuma Keno Marua Highway. Hau ni tauni. Hau ni fara. Turawendi ciringi 900 njora gwa githinji. No riri tondu nguri woka gutugi no tana na yo gakorwo ukanyitwo ni roho tugi na no tana. Riu tondu wa undu ucio ri umuthi muguri wa cash turamwenderia 830,000 ngiri magana manana ma mirongo itatu kuri muguri wa cash. Tabe ujira tiri kahura. Ungethi hau weka kindu ito first value ri. Nitabia cigana mugondo ucio plot nitabia cigana? 1 million. Okay. 1 million. Hau ni milioni imwe. No ithuĩ ri ni undu uria kuhana ri na ni undu wa aria maturiti kana no turehere mugunda wi hakuhi mugunda ingikorwo giaka nyumba cia ukomborithia mugunda ingithameria family yakwa mugunda ingihota kumera farafara na ngoya ngari ngoka guku muci wa Nairobi tondu ta biashara guku kana ta biashara kuri mwana wa Keno kana ta biashara kuri mwana wa Thika tondu Njoroge wa Githinji thini wa mugunda-ini uyu unyitithanitie kana tauni ya Makutano inyitithanitie tauni iria nene. One, Nairobi Meru Highway. Right, neguo. Na muthiro ko ni ucio. Keno Maru Highway. Tio githia ginya Nyeri. Ko nyitithanitie Nyeri. Ikaithania Meru. Ikaithania Embu. Neguo. Igacoka igakorwo ikihingura niyo hub ya transit tondu matua mothe makure mundu enda gukorwo agithie maratuirwo hau. Ukwenda guthie mona uriku. Koguo ha hena mweke mwega Njoroge wa Githinji. Gutano kanduri. Gutanagia andu muno ri. Tondu muthiri uko kana farafara ni ndiku ri. Uria mundu ukorwo agibatara gwika ri. Nioke tumutware mugunda. Nake ngura Njoroge wa Githinji. Kuma haha Ruiru town. Bidii House gorofa ya gatatu ri. Murori okete thini wa ofisi itu. Bidii House gorofa ya gatatu dokiro ri Ruiru ri. Kana horita thimu ya 0718 004455 agoka hare wa ofisi-ini akaiga ni gwenda gutwaro kure mwana wa Makutano ma Mwea ri mugunda ucio ndona wa turawita Ushindi Gardens Makutano. Ushindi ni kugatia kuhotana ni hotani. Yes. Ko to mayo hotani Ushindi Gardens Makutano ri aiga ni kwenda gutwaro ri Njoroge wa Githinji muro ucio ahurite 0718 004455 ni undu wa maitu Njoroge wa Githinji ri reke ndimure na kahora wega ndimubacirire ri. Yes. Maitu we uri hau we hihi mwana wa Limuru o kuria guothe uri awa ni undu wa gitio mbeu njithi we utuite no wenda ukorwo kigithia ri namba itu ya thimu ni 0718004455 uga ni ukwenda gutwarwo ri ni ndagika 40 kuma ofisi-ini haitu na ndaiga ni mita magana matatu nayo bei ndaiga ni 800 ma thate handu ha 900 kuri andu 10 ma mbere. Tareke njoke haria thutha mugunda uyu wa njira ni commercial. Yes. Na ndona atiriri aiko ni ndeka 40 kuma Ruiru ri then it means ko njukaga wira uku Inoro ri ndirani ndio kuma wana walia. Yes. Wega fiu. Koko ndiko mundu agikara na urute wira Nairobi comfortably. Wega fiu na no igua wega wa handu haria ni ukorwo atiri ithi farafara tumathondekere kuri mundu atiri ukwenda guthie ndoro-ini ru ndikirigwo ni ati na Daima highway ni ati njenjanagia iratu farafara Njoroge wa Githinji nona kuma fara nginya mugunda thiini tuthondeke tukapetete mugunda ucio wothe tukapetete fara iyo na itiri waku ni wa ready red soil
no ndo amurimi ona wajira iconic commercial ko no jikare na no jake nyumba cia gukomborithia na no nime na no ikare ni maundu mau matatu tondu tohe ngoga ya iguru makiria ukugweta commercial umenye maundu maya mangi mothe no mareganithire wa mugunda-ini ucio riera nario uri ugikana mugunda ucio ri no urime kana no wige mahiu ona kana potri Njoroge wa Githĩnji haria hareka wega muno na umenye horo wigi urimi wa nguku kwa ihinda riri ni ureka wega muno na riera ria kundu kuri ni riega muno tondu kwina korugari kaguo na ti urugari mukiru no ni kuri kundu tuga urugari mukiru ta kure mona horo-ini ciria na no kuno tukoragwo na migunda kuu ni tuguthi mona Malindi koguo kwina riera riega riega biashara na kwina riera riega ria ukorwo we ukihota guthama no thamirie family yaku Njoroge wa Githĩnji atiriri mundu akigura mugunda ri he maundu aroraga kindu kia mbere ingithama muthe na family yakwa njuke ngure kia kiu kia 430 ri security hana atia top kuni view wa keri family yakwa na ciana ciakwa na CCBC ri mutura one guthi na mbere top tondu hena mathukuru wa gatatu ingira kuruta wira kana ngoro ngigaga biashara ri ni kuria kundu ni handu igiga biashara hare makutano top neke kwire gutire kurambia muhihinyano wa mabiashara koje mundu ngiga handu ya to ni hindi kurako teru andu ari othe tore ndimigunda mwana ucio ri meguthie kugura ku thimiti ndaiga handu ya matigo kahakwa mago kahaku meguthie kugucaria motungata mangi matiganite koguo ni wakinya kundu kure kurandandura meciria because competition ithi umuthi Nairobi ri umenye tukaga na muhatikano munene muno na competition nayo iguru muno na nginya gatoma nginya riu kamwira customer mwangi gokari muramba kumugayana tuhamwe no riu hare wina mweke mwega we ukorwo ukiambira biashara yaku no korwo githeremera ku yes haya riu nitwaima makutano mamwe wajira ku ungethi kwigurira we wika ukuguthomita kauri nona hau mugo kuringwa mita na gicunji ni kiriko Njoroge wa Githĩnji ni 50 by 100 yes no wajira andu 10 mbere ni ukuhera kiria 70 ni ukudiniria 70 hari ndi 10 me kugura hari the first 10 people namba ya thimu 0718004455 0718004455 na beo no uhure no tume WhatsApp no tushethini wa nenda-ini citu Njoroge wa Githĩnji kure kwa Facebook twitaga Golden Dreams Land and Properties Limited ugenda kwa na director ni page ciaku cio njetaga Fred Kahura either ni TikTok ginya TikTok twitaga Golden Dreams Land and Properties Limited no ndo andore me UK are me US matora matiganete Seattle Massachusetts ni torari kuringi Birmingham Alabama ni aiki muno na ginya kundu gwitagwo Atlanta Georgia yes are me kure muno wa UK ta Manchester Leeds Coventry kaja ingi makoragwo London me London yes acio ri ni menda gukorwo makihungura thiini wa rurenda rwa website good koguo company ya Golden Dream nere website ni yo www.goldendreamlandltd.co.ke .co.ke www.goldendreamltd.co.ke yes haya riu nituke koroma kiona riri update cia mugunda uyu na uri project iri twendete ugafere na andu marauga ati horo igi Golden Dream toreke ngoro Njoroge wa Githĩnji ndakwira thina ti kuigithia thina ni ati tungiigithia nao na andu marauga ati horo igi Golden Dream no o niguo twikaga tutire story nyingi. This is a standard procedure. Yes, that's why we say title deed. Actually, we have a very unique slogan. Title deed. Adumana sharia slogan. No, ito tumeta title deed is our DNA. Slogan ni Njoroge wa Githĩnji yokaneke taru ukaigua tere musi wotu kunotana. Okuyo musi wotu kunotana ri. Ona wina roho wa wiru ri. Roko kono gucenjio. Thikiro kere ri. Thikiro ke Precious Garden. Yes. Malindi. Kure mona Precious Gardens Malindi ri. Njoroge wa Githĩnji twina mugunda twahingurire mugunda mwega muno ndagika 30 na izo twaranaga na ndege tondu tariki 5 Kenyandike September ndrawona 5 September ni Saturday no egiroka iyo ne Bunton Bridge harati Vasco da Gama ndahona tu area ndamiona Vasco da Gama niyo Vasco da Gama pira riu kure ni Malindi rutu Malindi hari ni Consult kire ni kiganda gya cube hari cube umaga ire town ya Marereni Njoroge wa Githĩnji ndamiona ucio mugunda thiini. That is not graphic, that's reality.
yacio andu maraka thini wa mugunda ucio aria magurire phase 1 na phase 2 acio na atiriri ukianjia mugunda uyu ndio wajagia ngana 80 I remember ndaririkana koguo aria magurire phase 1 ni gwa kamaraka aria maragurire phase 2 ni gwa kamaraka no toro uguo taito ciao ri no kuga phase 1 phase 2 phase taito ciao ri cieko mena cio nyumba tidwe we are not controlling them lu mena cio todo mundu arike kugura mugunda enyitire no ena wiyathi wagwika uri ekwenda nayo tondu mugunda no atuika wake mugunda tu witu ringi na ithu tingota kumwira ena wiyathi wa enda kwendia enda ku develop enda kurima kire tutetikaine mundu hihi ungikirehe ngui kana rehere neighbors ngui ni undu wa maundu matiganite koguo ni tukoragwo twina security citu tondu mundu ri wenja wa buru Njoroge Githinji agakora atia mugunda wake urio intact. You know, these are the fears ciuriria kana guoya urio tumaga mundu enja wa buru ari muno kuigithia tutaka bria Golden Dream tureka atia gutigira ati mundu ucio athi kure kana agura etia mafia kure mwana wa Malindi Precious Gardens kure turedi 50 by 100 face 3 girigana 99 ni wongereire mugura ni wongereire na ni kuongerera wongereire thogora niguo re ongerera tinywe tithwe na niki Njoroge Githinji to uyu naguo ukomeire barabara-ini this is now another commercial land barabara yo itagwo atia barabara tumetaga ya ni yaguthie kure mona ni yaguthie haria kuma Marereni tumetaga barabara ya Hichiang ona ingira na Hichiang ni guko dawo kuria haria thini wa barabara-ini yo na ni yambitie guthondekwo na niyo inukagia speaker wa ihinda riri wa Senate uguto Amason Kingi ni ndona niyo munukagia kwa mucii ikamutoro haria hao ni ukuhituka riri na ku ni kundu ngumenyega ni kuhituka thukuru retagwo Bora Imani ona ndugukinya riu mwisho wa mugunda witu hena barabara turiganetie na thukuru Njoroge wa Githinji ndakwira atiri kamire tugure mugunda bako yuritiri nie ndita Fred Kahura ndina bigega yakwa ya twana haha ngwenda gukorwo ngicenjwo kure mwana wa Malindi nyumite kure heho-ine mwana wa Kinungi na Kinamba na kanyiriri kwenda kanyiriri kweho muno kweho muno ri thi kure mwana wa Malindi ri tuona twako tuguthi na mbere turiganite na nona hau Bora Imani Bora Imani ndamiona wega biu hena Bora Imani Primary School Njoroge wa Githinji andu aria mambite gwaka thini wa mugunda-ini uyu ri already kwina horo wigi utambia wa thitima andu ni metitwe ibande ciao nigetha utambia wa thitima ukorwo kigithini wa mugunda-ini ucio na ithu tutakambia Golden Dream koguo twina mundu twigite handi na twina nyumba nene muno ina wabici thini wa mugunda tija thini wa mugunda-ini ucio nigetha mundu ungienda kurima kana ku develop ri mundu ungienda kuraragirwo mugunda ri ni wigiririki witu na tutimuri hagi ithui uria wi mugunda-ini tondu twirigite ni wigiririki witu gutigira ate mugunda ucio wi intact Njoroge wa Githinji ndakwira kiagia 50 by 100 ri ndakona 199,000 neguo nakio kwota Njoroge wa Githinji ni kuga atia 100 by 100 100 by 100 100 by 100 ni kuga 50 by 100 igire ru oya mathafu ndoya tuge oya 100 by 100 igire cia 199,000 ukuri habia cigana 50 ziagire ukarire almost 400,000 goheria ciringi igire Kowiroka 398,000 no riri Njoroge wa Githinji mundu wa kwota yo ri agore inyitanu yika ri tukumuhana 350,000 ujekeria ngiri 48 akiri mbeca nyingi muno kaba gukigura twitwiri na toro uguo migunda itu yothe ndimaririkane inclusive of title deed uguo ni kuga ati Njoroge wa Githinji ati mugunda ucio ri gutire ciringi ingi ona imwe gacoka gwitu na mugunda ucio Njoroge wa Githinji wina ready title deed koguo ri wothe ndari hagutire ngano wale no transfer na mugunda ucio wothe tuhete namba na tukaurikiria koguo wina ready title deed otaici. When we talk about title deeds our DNA, that's what we mean, my brother. Ati migunda itu yothe ikoragwo itu na tutigete tugu transfera murura korwa kigura muthenya umuthi. That's what we mean, that title deed is our DNA. Nitoka said visit mutariki 5 September. Tariki 5 5 September twako tukimatwara kure mwana wa JKIA tukamakua na ndege tumatware kure mwana wa Malindi meonere mugunda urabook na ciringi ngiri igana rimwe 100,000 only ukabook then wana ni horita namba ya 0718 004455 Njoroge Githinji muro rege hoke yo drabook niki tondu tingikota niki ukirurungania andu tukimere tucemanie kure airport tukimatwara mugunda mbeca ici maruta ngiri igana rimwe ri ni inclusive na kiao koguo aiko guthie gucagura kia
ngiriga 99 ri uko na balance yake ya 99 aikoro kwa usagura kuota ri uko na balance yake 250 mundu akire yurite riri ingira guthie kwendia ngoda ko muria tiriri ati ariu ni undu ki aikoro phase 1 tumende tukamarikire ne gwa kamarakari phase 2 tumarikire ne gwa kamarakari we wa phase 3 ri kiuri ki urori ati tokoro ni kunene guti kugeni ukore gukania ni kinandu no gwikara maikathira mugunda ndo naginya ni gwake hena wacoka njira mwina nginya warehouse na office nene muno ku thiini mugunda ati mundu ona ngihanda tuli twakenia kuhitha hau kana ne gutuigithia hau tureragwo goka gukua yani ugioka service ti goka gukua haya ndenda uike summary ya maundu maku guothe twagera ngetha turikiririe Thengi muno Njoroge Githiji ni undu wa kunyamukira ya kunjitikithira wa dedication ni muno tukotukene hamwe na mwiroreri wa Inoro Rucini ora hamwe na muigithia urakoro kintana na idhuro chini ro mothe kabuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited tuokana na mohoro meru kone ria Njoroge thoma mohoro kogetuka breaking news no kore kwa Golden Dream the breaking news that Joy Gardens Masinga title cianyu si methine na si thini wa office dai mleke na cio ni gustora wa office nigetha baby hau okoroke utakwa mugura title deed yaku thini wa cire citigarite kore mwana Joy Gardens Masinga turakodi na offer ya muthenya wa muthe ya 199,000 cash inclusive of title deed kumani na hau tuigera kore mwana wa makutano mamwe muthirio koine wa makutano mamwe mita magana matatu tu kuma farafara ya Keno Marua Highway o hau muthirio koine ucio mita magana matatu ri twakurehera Ushindi Gardens makutano area twakwira ando 10 a mbere are mekwe na baya 0718004455 ado ikomitu a berere toko mahena a 830,000 cash inclusive of title deed hado ha 900,000 koguo acio ndo ikomi a bere twacoka twara na atiri tukirikiriria ati wewe da kuigithia kore mwana wa Malindi ri mwekene guoyo ni undu ki ni mutariki 5 September ario weekend ino igiyukite ntoko tugutwara kore mwana wa Malindi na tugako tugutwara na ndege na tugucokia na ndege urahura namba ya 0718004455 0718004455 obuke side visit yaku nora bukana cigigirigana rimwe tu na tugutware wiyonere kia na wiyone magegania makore mwana wa Malindi tukuhe mweko wako yone iganda cia cumbe utugutware hari iria-ini utufire na tugutware kundu gutiganite nigetha ukorwo ukimenya ati is not about toguthie kuigithia nginya tukuhe mweke ucio wa ukorwo ukienjoy na njuge kuri muri wa kohora tukiri na tondu kuri mundu igatire ni te na mbeca cash Njoroge Githiji tumuri atirire we ogera ukorwo kiambiri thabari ya kuigithia na ni waigwo no akenio ni productive turi nacio urafatara na ni waigwo nduri na mbeca icio cia cash no kwaranĩria hamwe na ithuĩ tuguthikiririe tukuhe mweke wa kuigithia no kwenda mĩeri 3 ukwenda mĩeri 6 tuha tuthikanĩrĩrie na tutigire ati kiroto giaku kiria ungituma ukorwo wina kindu giaku wehere na kindu kianyu ri nigakorwo gikinyanira kwa Golden Dream Land and Properties Limited. Thank you very much. Yes. Na kore kwa Golden Dream ri ndamera namba ya thimu ni 0718004455 mundu ngera gutoro mugunda nginya muthi nginya thaa ici no namba ya kuhura na ni wokumutwara na ni ngumutwara na tuhugaga Golden Dream Land and Properties Limited. Title deed is our DNA. Our DNA. Haya ni wega muno tumana mundu gwitwo Fred Kahura ni MD wa company ya Golden Dreams Land and Properties Limited ni agukwe ginya namba ya thimu ni akwaria kuri guothe ungigira na ngundu kana haria hothe ungigithia ni akuhe ginya maundu mao ma company yao no maumange mothe ru no mwaririe na thimu ya kuhe ya 0718004455 nigetha mukiarĩria hau hangi reke nie thie jenjie ndute thuti ino nigetha nyingire kiharo na turaingira kiharo tena Festus Lango na Festus Lango renda kudirikania ati Manchester ahotire timu ina ritwa rihana ria password tugucokeria thira kana ndikora thiini wa bitika iharo-ini twina Festus na mundu gwitwo Super Lady mugore wa karuga ni John Roy wa mubira mimi ni wa Arsenal ni tugukiaria baadaye. Good morning.